जतन सारि kaham जों tini kaisa MBB University ni kokborok ni merit list admission ni merit list kokna ni kok kai जों abo nukha kokha ngang जों tabo nailena borok ni abo bufurogo admission nang bahike admission nangnai abo tui kisa nailena ke omo tini kokna ni tongmani ko 21 tarik August 2026 ingke kebangma student do bufuro koknai ini samani tini date tongmani tini ne kokha ingke abo MA foreign ni bagai MA admission ni bagai kokborok MA MBB University wo foreign ni bagai je sep manai ro ingke aro the counseling cum provisional admission is scheduled to be held on August 24 2026 ingke abo 24 tarik mane no sombar सोमवार नरकनी काउंसलिंग कम प्रोविजनल एडमिशन नाहाजाकनाय इनके all the eligible candidates willing to take admission in the said course are requested to appear in the counseling cum provisional admission as per schedule mentioned below okay je kokborok MA porner bagai borok ni time rok reporting time busuk 10:30 am to 12 बारटा नि बिसिङो मा थांनाय जे बुमुं तंनाय बा 10:30 राउन सगैदि ता केवल बुमुं खुजै करि रंगे बेजाल फनाङै मानो गैको door of counseling hall will be closed at sharp 12 noon सिजांके 12टा ngena दगा सदगि थांनाय कक साव हायता इनके बो जागांना गैको रूम नंबर जा तंग रूम नंबर 304 डिपार्टमेंट ऑफ kokborok second floor नसावके MBB University second floor room थांगांगेनो नरकनि एडमिशन जतो किछु नांगमाने आरो नरक चेक खायजानाय नायजानाय हेता इको डेट ऑफ काउंसलिंग कम प्रोविजनल एडमिशन आदिनो एडमिशन बादिनो काउंसलिंग बो आदिनो गरो रांनि मारि रोजा तङ बरै रखंगाय 900 टाका चला रंगे 2200 टाका रां तलांगि मा थांनाय हायतांगे अब बयको रां भाइके मारने केस मारगला इको द काउंसलिंग कम प्रोविजनल एडमिशन विल बी इन ऑर्डर of merit and as per reservation policy of government of Tripura. Each candidate is to be deposited required fee through QR code POS machine for using debit card, credit card available during the counseling of provisional admission and ATM rok by debit card rok by mar naitai QR code rok tongnai ngenoro Google Pay rok no pay khalai mannai je rang nang mani Tam document nana ke original mark sheet and relevant certificate with one set photocopies. Photocopies mane no xerox khai matlang na ekta set tam all mark sheet mai dimi ni simi chengai nini tabu je BA jora. Ingke ko mai dimi admit card bunang nai mai dimi tai secondary ni mark sheet nang nai ingke oro nor ni je certificate tomar tulang bai di mai dimi pass certificate 12 ni passing certificate okay graduation ko saw graduation all semester mark sheet including back paper in any saw okay graduation khlaibro ni ne jodi back paper tong hanga a back paper ni mark sheet rok abro jotono tlang nani nangnai jotono ek copy xerox khai tlang nangnai jemon nang first semester back man ka olo second ko third semester thang ab clear ang ka ke a clear ang mane a back paper ni mark sheet rok जे मानमानी आबरक जतनो तलांगै मा थांनाय ओ जागा साजा हायतांगे केस सर्टिफिकेट माने एसटी सर्टिफिकेट तलांनानै इंगे जुदि पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD जे हिमिमाया मकल काना आमति रक जे फिजिकल चैलेंज रक बरना सर्टिफिकेट तंखाय आ सर्टिफिकेट बो मा तलांना हिंगा आमति रन बागैबो सीट खाटि जाक दं के PRTC बा नेशनल सर्टिफिकेट अमरो नांनाय एट द टाइम ऑफ एडमिशन गनिनि PRTC रक नायजाक लाइन सा If any candidate does not fulfill the eligibility criteria as mentioned in the notification, okay, jodi all fulfill claim yang je candidate oni marchi ro keringi thangka, okay, borok ni iko merit list will not be allowed to take admission, so okay, abron okay admission nan bagi allow claim jagala. Jadi ni ST certificate keringi tongka, okay, abron kan cancel ngi mano. Okay, ni marchi kaise keringi tongka, okay, amti ro kan cancel thangi mano, okay, abono nor korakai saklai jak jodi neng all document nok telangi manya borang besang phunung manya angke nor sa xerox telang nangnai tai nor ni original document nok bo telang nangnai tai photo rok photo 2-3 copy sujai telang ni aborobu nangnai original mark sheet ro je tongmani toton telang baidi
kaisa nor ni je document amne kaisa pano tlainge tang ni nor je fru form fill up khai fru nor ni je ko number of mano a je certificate khai rok mano je nor print out final submit khai je man mane a application khai mane a copy rok bo jotono tlang by di nge kaisa mani phano tlang yawi ta tong tang gang ke ekdin chinor no jora raja nge ekdin bising ngi mayang gang ke norong ni admission do cancel ngi thangi mano Angkai koro sejanu candidate will be entertained for counseling come provisional admission after the due time or reporting sangkai jadi nang kuno karena jora sogilia train deraka hai deraka am hai sawi kun lap tong lap The regular classes of first semester shall be commenced from August 25. 24 तारीख एडमिशन ngena 25 तारीख ngena classes शुरू का gorong mulai ja haita ngai tor to kuno college dress bonangya out dress je musuman dress sui ma thana inga ba awin bagi 24 तारीख एडमिशन 25 तारीख ngeno classes शुरू ngsi nai nai oro saklai ra jakha haita Engke o jaga ngangke sabu list man ka include khlaija sabu tiki khaba sabu admission nana ni bagai ring ja khaba merit list ngke o jong sai mane 50 ta seat to 50 ta seat ni bisingo ST by UR khokka ngke 41 do klaina hani khanao abuni aglote 9 ta kaba SC rong seat ke SC rong ni seat to ba borok na da narang no narang yabo borok ni college ni bepar bo university ni samu haidangke taklai kebo jodi SC seat kebo fill up ngi angai fill up khairwa na hanai aro phano dairwa na hai ke phano dana ke daima na ke abda dajano daja ya abo bor ni university ni bepar haidangke puila no o jaga o mamuli deborma bo top 1 o kakha Engke oro ko siari depur mambo bo number same to same haifano borong form fill up khaipro mamuli sikang khaiga abin bagi bini ek number ong ka haita engke ko bini 487 form number bini engke 707 engko 11 ye number same to same tongoni bagi je form fill up sikang khaine bo bini bumung sikang phaiga haita oro bo Sahil Amrita Dipali borok boy ko 8.33 manjak kintu borong ni form fill up khlaimani Sahil sikang khaika abuni bagai borok tola nongkhor baika haita engkau form fill up bo met noiko ko khlai haita matter khlai engkero mamuli ek number Siari Deborma Sahil Amrata Jamatia Dipali Amrita dang khamba Amrata sena Amrata Jamatia Dipali Tripura Rimu Deborma Sagar Manik Jamatia Sanma Jamatia angke nahari pusung number kaham kang 7 jaga tonga hamani ko 7 jaga na tongka 7 last pojonto 72 mana jora se narak da sunani pusung number kaham ke 65 60 ko mana ra jaga phan mane kus alia heta tangke je number kaham or non quit bulai ko inke next year ngene kintu exam marna ingi thangnai taklai puilani bagai last to borok namani bagai jora kri khaneng mani bagai o entrance runa nanglia je number kaham belai baigo kaham baksa number kaham pano exam mar khangang ke passing ya phanang kham okay takle je puila manai rok borok belai no lucky boroni number baino borok mankha exam runa nangya kintu exam runa nangkhang ke or je bumung tongmani borok tinoro phaya panang makham okay je manai rok no very congratulations lucky tangke taklai puila ba noro entrance runa nangin man baikha और सानमा जमती 8 नंबर सरस्वती देवबर्मा 9 नंबर दीपसी पारिक्षित देवबर्मा कनिका त्रिपुरा PS देवबर्मा सबिता मां खरौनै अपाला ai amo bulung khana same to same सबिता हमरो म बुल खाइकाना दुई बार एडमिट करना खाना इको सबिता देवबर्मा काइसा 57 काइसा इको Prem Kumar Deburma ko number same to same engke o jaga bo borok khorok nei abo khoroksa borok sing nei bufan bung bo same engke oro bo kaisa seat te khoroksa habana bun jaga bo oro khoroksa sing nei duijon kai thangka engke Somijoy Tripura Salbo Khiri Deburma Jia Deburma Dibarani Jamatia Mili Deburma Sanjana Deburma सप्तम जमातिया हामबाई जमातिया खुमतिया देवबर्मा सुमित्रा देवबर्मा रात बहादुर
Chamatia Ras Bahadur Mother Radang Tangazani. Okay, BBS de Burma, Kumbar de Burma, Robina Tripura, Rupali de Burma, Rujina de Burma, Amores Roton Babu Tripura, Babu Roton Babu Tripura, Tamis Tripura, Bishal de Burma, Pahar de Burma, Sampli de Burma, Salgiri de Burma, Shumonuatia, Amrita de Burma, Sampli de Burma, Priyanka de Burma, ke Mutamuti or 76-42 jona মানানো হয় মাতংকে তাই কোনো কারণে অরণি বিসিংহ যে 1:42 জরা যে বাক্সা বেক পেপার দङै दंफांखै तो बरक तो रिजेक्टिंग थांनाय इनके अरनि बिसिंग के बेक पेपर करिंगे तो जे पढ़ने हनाय बरनो माननाय किंतु बेक पेपर दंखा आंगांके बो कैंसिलिंग थांनाय इनके बिनि उक्लुगो बिनि जागाओ ताई यांगनि बरक खबजांनाय yang जे 43, 45, 50 माननाय रहायता इनके 24 तारिखो और तो नरना 100 जन मेरिट लिस्ट बुमु रखा 103 जन दाबुसुगो 103 जन रखा 103 जन नि बिसिंग तो 41 बा 50 रक चलांना इनके যত বড় কাউন্সিল থাকপানো লস নাই মোটামুটি 50 জন বা 60 নাম্বার জরা যে মান দंनाय যে মেরিট লিস্ট 60 জন মান दंनाय বড় থানাকে থাঙি নাই মান হাইতা एबा थाना अंके जे तंग्रिपान थाङै दङ बेदि अब नरनि इच्छा तामके आंके जे 60 सिरियल नम्बर दङ असं जरा रक थाङा गायनो अंगन हायमा तांके यांगो बरक बादंगै से यांग रिंगजांनाय बला उक्लुगनि के जदि बरक बादंग यांगै तो यांग उक्लुगनि बरक मान गला खायता अंके तावाना दि ताइ बिसा नासिंदि ताबु कलेज थाङै 7 सेमिस्टार 8 सेमिस्टार परि दङ गियादि ताइ ताम खायनाला चान्स मालि अंके कलेजो 7 सेमिस्टार 8 सेमिस्टार जेंनानि बागै एडमिशन अंगै दङ सिलेबास रक दातिनो फाइ दङ अंके तावाना दि नरक अर एमए मायाफानो कलेजो नरक 4 year खलाय दंनाय इंगे नरगलो एमए ओ 1 year खलायकेनो अंगानो आकक तो आगिनो साजाक इंगे तो जों बो आकक नो सानाय कलेजो 4 year खायगा अंगे नर यूनिवर्सिटी फाइ 1 year खलायनानि नांगो बा 1 year मा खलायनाय इंगे आकक नो कखाय खलायो इंगे तावाना दि अर एमए ओ मायाफानो नरक कल जार कलेजो परिउइ 4 year परिउइ उलो आरो 1 year खायगांगे बरो बाक्सानो बरो सेम अंगै थांनाय इंगे आमसुगनो कक नरक तावानादि जे माया रक न आकक साओ जे मानायरो तो काहामके परिदि कलेज कताल यूनिवर्सिटी कताल पुइला बेस नरक बोलो बयबे बुमुं सिनि जागोन नरक पुइला एमबीबी यूनिवर्सिटी फर्स्ट बेस नरक मुसुजन रोमान बिसिङो मुसुजन पास अंका मुसुजन नाम्बार मांखारनै छि जागोन अंगे तिनि बागे आसुनं सितन जतरनो तैसा सानजा गाहाम